Allah parati. Nak buat sedangkan. Hirati. Sila tara. Oke. Sudah kalau ini kita berapa? Satu kala dola, dua tiga kala duna kataran keluar. Kita berapa? Satu kena kau ini. Hari akar bahasa Malang sakit pelbagai karena sudah kalian keluar. Itu kan. Ya akar yang apa cidri poronde noni hari akar dosi buat kerar bahasa orang Malang balas sakit pelbagai no akila. Sate paru. Inna nyati dewa tawa kau tu kila hano. Saya kisi ada keno. Atlah jadinya keno. Atlah jadinya sih ya. Itu kau kati mini kadar dewa tahu han sih kau tu ada. Pada dia tu nama pegang ni. Kadar apa itu pilih tamen ni. Gini kadar dewa tahu han sih tu memuluan ni. Gintu kan. Dia dah nak cakap. Kadang-kadang. Ya nanti ni. Gintu kan. Tambah lagi. Indra kanak-kanak sana balai din ni. Indra kaya na balai din amaru. Tawat gini kadar apa citi tahu karu ada kadar apa citi namin tahu karu eno deh. Ada dapur ni. Kino itu mana kamu deh. Sedia kia deh. Mana? Kan punya apa citi? Ini mana sih? Dia deh. Ini tegian waldi kurang. Waldi kurang pintu tu yang apa citi balan net deh. Ini kadar apa cita mah? Kadar apa citi kan mana ni macam? Kali emak eno. Kali emak itu nyati kini kino dah hano kau hari. Atam ino. Song kali emak ini. Balas satya sebalik saya atam hari kali deno tu mesar daru ada. Awal lagi eno. Awal ini baru ni kino misalnya ikut budaya Hindu tak guna ini hidup yang ada. Egini sapi hari akar dan measta di. Aduh, kalau deno. Metina dosa tiga kala tu nada pasti. Menyati hari ada illa. Abi dah balas satya tan kala karena kala penon non. Betul kata betul. Mahasar malah aku akar laba dan apa cik ya situ nama apa cik buan sih medan nak berbuat. Hari akar bahasa orang malah aku laba dan ni gitu. Buan dah. Ada kena dikati apa ngeladala. Sudah karya kan sudah karya. Ini orang malah tamu terus ni amnu saat ni kau no seri sarana ada ya akar seri sarana aku ni nama kian puluhan deh. Oke. Pilih kan ni keno. Pilih mana ni? Pilih peranya keno. Amnu peranya. Kena hara aku balap am sido ino. Iya nama ni saya nama apa nama? Ni saya rumah depan kalla karadar kalla bada karan ni. Ane ni pilih peranya. Api ini nau pilih peranya kena iwat kalla dala. Ni kadar apa? Iya gini kan ni nama. Korban nama kutek. Pandu tar. Tewa pan. Ewa tuan nama tarang gila gila. Gila yo pahat ko lo mito ni doang gila kata ko lang gila terus. Itu ni gila gila. Ni tadi ay mga apply gini ni ko passing ni gila. Apa passing ni gila? Apa passing ni kadar deno wada karno. Wada deno. Nemo wada dila darur den kadar karani api na ya kapanal dam muki. Wadan ni ya kapanal dala. Paramate tin na ira dosan da kari wat kala dala. Itu dah bahaya tu ni. Hari akar pehadi so Satya le se balaya kapi tanla de umne jaru ada. Satya gila. Karena aku akarin sartek kala de umne jaru age. Enang appacci de akarin namaskar kalla api ahangat. වරම් මාලාව අවහිර කරන්න සමාගේ සරුවාංගිට ප්‍රේතයෝ එනවා නම් ඒ ප්‍රේතයින්ට තමයි මේ දොළ පිටින් කියන්නේ. ඒක මොනවද ඕනේ දොළ පිටින්? ඉන්ද්‍රදිගේ සිටිනා මන ප්‍රේතයක පෙරා ඉන්ද්‍රදිගට ගිය කාලෙට කායි නොවිදකරා ඉන්ද්‍රදිගේ
Thank you.
බුද්ධ රශ්මිනි මාලා පිසුන් වහන්සේලාගේ අනගුණ ධර්මවා සත්‍යවාදී නම් පරම්පරා අදංහාමි යකුතුරු මහත්තයාගේ පරම්පරා 60කින් පැවතීගෙන එන මේ උතුම් මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රයෙන් යක්ෂ ප්‍රේතයෝ 10000 ගාණක් සරුවාංග වලින් ඉවත් කරලා තියෙනවා. එහෙමනම් මේ දෙන්නා දොළ භෝජන තමන් බාර කොට තමාගේ සරුවාංගෙන් ජීවිත කාලයටම යන්න ඕනේ. නොකියොත් කියලා කටුගසා දැඩිමුණ්ඩ දෙවියන්ගේ සත්‍යානුභාවයෙන් 9 කෝටි 9 ලක්ෂයකට අධිපති ඒ දැඩිමුණ්ඩ දේවතාවුන් වහන්සේගේ සත්‍යානුභාවයෙන් ඒ මල ભેදය පුච්චලා විනාශ කළා දාන්න සිද්ධ වෙනවා. තමන් දිවුරා පොරොන්දු වී තව ස්වල්ප වේලාවකින් යන්න අවසර දෙන්න. වද දෙන්න එපා කියනවනේ. मासिक कपाड़ी करते ओडे बाजी दूर दो ऊड़ो कत्तीरे अंदुसुतु इंत मट्ट सत्ताड़ अड्डुक्को अड्ड कड़कोरु पाड़ी कत्तिली अड मडि कस ताड़ माडि कोडुतोळि आडु मंडीर कडितोळि आडु मार कोडुतली आडु बार कस ताड़ मुर्ताळु जाडु दोड़ दारू लक्कडारू लक्कडारू जादी आडु बार करेहना
Seru dulu tuh. Seru tuh. Enggak, nanti nur patah dan laki anda. Kalau kalau Enggak mahal undol letter. apa Kian cuma pada sabding kian tadi. Apa dia? dia? Aha. Enggak apa selalu ani anda. Ada seru kali anda harus. Ida mati na kasus ada. Yang mana kaki di sana? Allah kasus ya kadawarin dia lah. Setelah kali berapa kisah? Apa itulah kadawaran dia lah itu. Setelah kali kali. Apa enggak satu ada urut pati ya. Ada berarti terus setelah kali 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 satu. Hah. Setaman. Satu mahal kan urut ya. Apa itu? Hah. Kadawaran. Hah. Setelah kau berbuat santai ni. Hah. Ketika berbuat kata berapa? Hah. Istana berbuat kata berapa? Setelah. Istana kau pada. Maka sebelah kali itu. Hah. Hingga kali itu. Napa suruh itu? Kalau gor sama gini kata harus suruh itu. Gini ke luar cara. Apa salah tanya tu? Baraka uru pada, baraka satar. Berkala sultan suruh itu. Nali atau para. Nanti berbuat Islam. Itu bayu tu liarang kata. Aku cuma suruh itu ayat. Hah. Seti. Sakti aru para. Seti apa? Ilak kesatian naik dan keparang karo kadawaran dah liar. Tangga kau setengah pagi kalau ada kau kasih seluruh pasti itu. Ah. Asal pasti. Nasi lepat tiarang katila karo parang gontar pairang kalat liar patilang katirang kandar mati kalau tu liar matre karo tu balik karo patira rupa tila udang kairat tahlah. Sadi rangga. Setelah Satu kali. setelah Naik dah kain dia lah mati rangka. setelah kali itu sama kali itu. Hah? Setelah Anda satana. setelah mas. Ya kan hari akar awsar mana itu hari akar kada itu tonda ke satya boleh viral dino. Setelah aku Satna ke वर्ष है setelah इला नाम रूपाक सत्तार स्वरूप मंत्र सुधार setelah bukan setelah apa kali itu kan. अल्लाह पाक काढे लगता दा Setelah aku cepat kali. इधर कपतिल यार Tuh kesul berarti. मंत्रमाला है मैं आकार कारण और मंत्र बादल नरी आकार Lepas itu मंत्रमाला क्यों बनाने ना भी setelah golgati nanti setelah kata kalau baru golgati bingung setelah apa kata itu nanti itu golgati itu deh nanti di kali itu kok kapan kita tunggu aja itu gini kubu kalau kecil tahu हाँ गलत कसे लंका डवरा उल्लक कपार kadavana lok kepala kesawa kalau kan senama kan tinggi ke keluarga tin kayak itu pakai itu badan dan yang kau setelah kali itu nanti apa tinggi बत्तियारा कपार kadavana ले आला सत्या setelah aku udah senama kan kita kayak itu lah sudah betul udah tuang sih udah tak ada itu kati itu सर्ग बत्तियारा तेलंदा kadavana सत्या का सत्या ला ताड़ा setelah aku udah senama kayak itu kan apa करे तो तिरे यार कही setiap kali setelah itu berarti mau itu awak kali suka aku apa kottiara kalau kalau setelah mesti itu kau kali itu kan anu muda tahla harus setelah apa di sekolah serang kali itu serupa dan itu ngasih bahasa malah kataran single bahasa yang muda karo kataran puluhan deh apa jawab sermala satya sada kala dina satkar de to mansi ka ashirwad ya kare pala satya me akare me druha de akare silwar mala bal satya labadila pachu bal de mala satya kya kadu badinna satya har pahara setelah mahira ka pahara setelah apa itu terang gua उसका पार है का मैं दरुआ आटा हरिया कर दे मला करने का टुकर के ना हरिया कर बड़ा सत्य लगा दे तो मैं पच्ची setelah apa या कर setelah मैं दरुआ के सर्वांग तो तीनों yang kisah करता हूं हर दो संत कार्य तीनों setelah aku setelah anti sudah itu baru pasti हां nasi dia aku tuh ना और को पास सत्य dia aku और को पास सत्य setelah aku काई तो कहने के लिए मतलब ला दे में ना setelah aku अल्लाह का पास लो आटा setelah kali tenang आटा setelah aku berarti हां istana berarti nasallah pati ya betul berarti dia मैं दरुआ के स्थान भूमि स्थान संबंध අපිට කාරණා කියන්න පුළුවන් setelah berarti istana dewa berarti अंधकार Berdua. Berdua putih untuk arah semua boleh berbuat ini gampang berarti itu kan. Yang boleh sebab arah kau. දැන් ටික පැහැදිලි කමක් තියෙනවා ඒ ආකාරයෙන් මේ දරුවාට ඒ භූමි සීමාවේ ගිහිල්ලා වැඳුම් පිදුම් කටයුතු කරගෙන ඒ ආකාරයේ කාරණා සිද්ධ කරගන්න පුළුවන් Udang ke. Pulau pun berbuat ini satu menurut ini istana. Pulau malah kamu itu. එහෙමයි කියනවා Pulau malah kamu itu sudah kan buat gini kira kapan lagi buat gini sudah terus kan masa berbuat berbuat ini istana kami kan.
නැන්දි ආකාරයෙන් ඒ නිසා දෝසන්ද කාරියවත් වුණා. ඒක ටිකක් කපිලා තියෙනවා. දේවතාවුන්වහන්සේ ගිහිල්ලා දැන් මේ දරුවාට වැඳුම් බිඳුම් කරන ගමන් පොල් ගහලා කරලා නමුත් කාරණා කළා ඉතින් දෝසන්ද කාර්තිකවත් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවනේ. පුළුවන් හිතවත් ජීවන් කරන්න පුළුවන්. කවාකන් කියනොත් ඊක දුක්කෝනේ තනියද. දරුවාට කපාගන්නේ කියලා. ඔව්. තලතුනේ කෙසල් ගන්න කෝල් ගන්න තියති කියනවා මුතේ. කෙසල් ගම අහලා. අනෙතනේ කියනවා දාරගේ ගහන කෝල් ගන්න තිය දෙන්නේ කිව්වයි කියනවා. පේනමාලා හොඳ ආකාරව ලබා දෙන්න පුළුවන් දානවා. පුළුවන් කියනවා තත්ත්වය. ස්ථානම් කෝල් ගන්න තිය සොබ්දවති ඉස්සු කරගන්න කියනවා. දැන් බාලි කෝල් ගන්න තිය නමත් අපි මේ ස්ථානයේදී අපිට පොඩ්ඩක් පේනමාලාව සාර්ථකයිද කියලා